berti kurban berti berti hayran berti kumam aleyküm ilmin berti xamad le kharadir ke khagir hatta piro ke des mengir berti kurban berti hayran berti سرپیا بو حضرت علی از شم دسلن گوی کالی گودلی و ما دنیا والی berti kurban berti hayran berti Evar baş demava xaş ve Kürden Brumet Kürden Anatoli navinin heja bi navî Pêkan TV ve giştika silav dikini û bixêr hatin bernama Pêkan TV îro roja îne 5 mijdarê 2021 em bi bernameka din li pêşberî bene wek me berê jî gotibû em ê va sê heftana bername li ser hilbijartin yani seçime Danimarka çebikin. Tiştekî pir enteresan de li Danimarka pêncû nehe Kürden Anatolî navîn ber endamin yani adayine maşallah mala xwedê ava gelekin me jî xwast em wek pêkan wana bidin naskirin yani wa endamana adayina bidin naskirin me ji ber wê em her heftekî rojê îne rokê cumê em programa çedikin wana didin naskirin îro jî nîvanê me sê çar nîvanên me hene em dixwazin wan ra bername çêbikin berêk em dest pê bikin mîvanê xwe bînin ser ekranê ez dixwazim hevalê xey hêja ku bername em tevev berdam dikin ez Necatî jî bînim ser sahne ji ber ku ez ê kurmancı ew jî bi Tirkî deng bike kerem ke hevalê Necatî. Evet, merhabalar sevgili Pêkan TV izleyicileri. Bugün tekrar denge tey pir ji durê vate ya. Dengem ji durê vate. Ses şu anda nasıl? Ses nasıl şu an geliyor mu? İdare devam. Evet, sevgili Pêkan TV izleyicileri, bugün tekrar sizlerle birlikte bir programla sizlerin karşınızdayız. Bilindiği gibi 16 Kasım 2021'de Danimarka'da bir yerel seçimler oluyor. Hem belediye hem de eyalet meclis seçimleri oluyor. Bundan dolayı bizim Orta Anadolu Kürtleri olarak 50'nin üzerinde adayımız var. Bizler elimizden geldiği kadar bu adayları sizlere tanıtmak istiyoruz. Geçen hafta Cuma günü sizlere 6 adayımızı tanıttık. Bu haftada umarım 6 ayda adayımızı da sizlere tanıtacağız. Evet, bugün böylesi bir gün. Bütün adaylar heyecan içerisinde çalışmalarını yürütüyorlar. En başta sevgili arkadaşımız Ahmet Gezer de Aalborg şehrinde aday olarak belediye seçimlerine kendisini gösteriyor. Buradan başarılar diliyoruz sevgili Ahmet arkadaş. Buyurun, söz sizde. Spas kine em serkeftine her kesek ku beştar dibra dixwazin mîvanên me îro Sinem Kiraz Demire Sabri Yılmaz Sami Deniz İbrahim Benli û Taner Gence
خیری جوه مگوت کردن آناتولی ناوین پینجون ها کسن لی اودنسه حوالی که جنان جمیل بوزوجی ج کردن می روجوایه او جی لور ج پارتیا خا نابجینات بیرامن Hristiyan demokratlar. Hristiyan demokratat kavi ام لور بانگ ج کسین کو اودنسه دور آلی اودنسه دیمینن بانگ تکن کو پشکریه بدن کک احمد ناوی خی راستی از بیجم کک احمده ام لور جوی سلافت کنی و بیجنو سرکفتن خازنی بری کم دست به برنامه خبی کن از خازم چند مساجاج بدم دن پکانی کنگره خی دوامین yani 2 سال جاره کی کنگره دارده خه کنگرامه ای سالجی لبیستی مها مجداره yani 20 قاسمه لباجار ایسویه لدانیمارک ام لدارتخن به مناسبت کسی که لدانیمارک دیمینن تایبتی جی لعالی شلنده دیمینن هر کسی که دعوتا کنگره پکانه دیکن ببین بشتار ببین او که کمه هی ام بیجن وینک رسمک مه است خازمش بینم سر اکرانه به شکله و آدرس آخه و ناونشان آخه هیا اون تکارن بشتار ببین مساج میدین دودیو وقت موجود زنم پیکانت ناو کار خباتا که دیروکی و پیروز دایه ام وقت پیکان بلگه فیلمکی لسر کردن آناتولی ناوین چه دکن belge film با 8 مانه بردوام که نها کشاندن ویدیو کشاندن و ماتریال برهف کردن توپ کردن توا بو جوراشنده مونتاژ واره کردن کنگره داجی یک رژیسور ما اسین آخگül یا آخافتنه که لسر belge film بکه بلکه چاوت شده و کیجان مرحله ام جو کردن آناتولی ناوین یک لأوروپا چل ولاد پشتگیری بدن بلگه فیلم کردن آناتولی ناوین و جارا یکمه به ناوی کردن آناتولی ناوین بلگه فیلم چده بلگه فیلم سه بشه چده دو بشه یکی سینمایه دو بشه یه بلگه فیلم چده دست ما دا گورک رژیسور دویژن تیراخه ماتریال هیا کرم که حوالی نجاتی من فرق کردی بردوام کرد هنه کی جدی بردوام. Şimdi Ahmet Aval ben şunu sormak isterim. Şimdi ben göremiyorum yayın Facebook'ta şu anda yayın gelecek bu Facebook yayın başladıktan 10 dakika sonra başlıyor. Biz şey yaptık herhalde bu biz şu anda şeyde var YouTube ve Twitter'da varız ama şeyde birkaç dakika sonra yayına girecek. Tamam. O zaman ben de kongre anonsunu vereyim. Sevgili izleyiciler bu dediğimiz gibi Kasım ayı bayağı heyecanlı bir ay. Hem Danimarka'da seçimler oluyor hem de 20 Kasım'da biz Pekan Platforma Kurdun Anatolia Navin örgütünün 4. kongresini yapacağız. Bu da Danimarka'da gerçekleşecek. Bunun için Danimarka İsoy şehrinde güzel bir salon, yeni bir salon açıldı. O salonu tuttuk. İsoy Bro denilen yer. Vejle Brovej 45 numara. Bütün yurtseverlerimizi, bütün insanlarımızı kongremize davet ediyoruz. Güçlü bir kongrenin geçeceğini umuyoruz. Evet, bugün dediğimiz gibi belediye seçimleri üzerine bir program yapıyoruz. Bugünkü konuklarımız, adaylarımız Sinem Demir Kopenhag Belediyesi'nden adaylığını koyuyor. İnis listeden. O gelecek. Sami Deniz var. Sami Deniz de İsoy şehrinde SF Sosyalist Halk Partisi'nden giriyor. Taner Genç Ballerup'tan giriyor. Ballerup şehrinde. Taner de SF'den adaylığını koyuyor.
Ve Sabri Yılmaz da Hilaröt'te adaylığını İnis listeden adaylığını koyuyor. O arkadaşımızı konuk alacağız ve daha sonra da İbrahim Benli şu anda zaten Hervel Belediyesi'nde encümen tekrar adaylığını koydu. Umuyoruz ki bu tüm saydığımız arkadaşlar başarılı olurlar. Bu adaylıklarını koydukları belediyelerde belediye encümeni olarak girerler. Bir de tabii ki sunucu arkadaşımız Ahmet Gezer de bugün adaylığını koymuş ve onunla da tabii ki görüşeceğiz. Onunla da konuşacağız. O da hedeflerini, planlarını, programlarını bize anlatacak. Şimdi eğer varsa gelmiş olan arkadaşlar gelmiş اجي تانكي بتركدك من حوجناك كذا بكم جبرك مجارك كر ما او كنا يعني جمره دجره او كنا از نخازم او بم يعني مجارك خدا ناساندن تمام حوالك خنده ناسکن ما خب ناسکن بدن جبروه میوانن میک نال استودیو حاضر پرز صبری یلماز و تنار گنجه امی هردا جهینن سر اکرانه امی جدووا پیرا دنگ بکن بری که نات نسر اکرانه از بیم جبر کو اب دنگ مدبیزن yani اون سربستن و کجان زمانیدن کن دنگن فرمانجب ترکی دانمارکا هناك زحمت ببلك انسان ما فهم نکن لب کرمانجب ترکی و کجان زمان خواستی اون به زمانیدن کن از نهار دو جبینم سر اکرانه رز صبری یلماز بخیراتی برنامه پیکان تیوی Merhabalar. Merhaba. Şab خوش مرا. شبتش خوش به. پیکان تیوی اول می خبرکارش بود پیکان تیوی. چاوین باشن. چرت کنم رنده. امیران sağ olasın şart getirdin ma bxir ve piroz ve ber endamiyete. Spas digim. Spas. Berxudar. Az taner cihaynim ser ekranı em jib şunda sohbeti haber devam kır. Tamam. Taner tübxirati bernama Pekan TV. Merhabalar. Merhaba Necdet Yavuz. Öncelikle bizi seyreden herkese sevgilerimi sunuyorum. Havalık mesih biraz göğüsla vakit işini. Spas. Taner nizam imkanataya karşı çırakil hiri xavik çıraki lambak mambak hava. Tanki Raşid oy. اول تمام ريخي رسم بوي تانكي لوما وركري يعني ام صبري ام دست بي بکنی فرمو چما بوی اندام چیه یعنی چما خواست بوی اندام اندامی اجبار اندامی ات که سلاف خرج تماشاوان رو بشینم آره برام ناس بکنیم اول صبری کیه اول صبری کیه حوال تبلیغون حوال تانر سلاف خرج بشینم از جگندی bulduk هم بر بینید کرد آناتولی ناوین جگندی bulduk نیسکی 3 سال از دانمارک دیشم لباجر هیلاروتی جیانا منی اوکی گرانی هیلاروتی در باس بو وقتی ام بینی جوانتی خورتی ام هات نورم جیانا ما حتی نه الور در باس تو از ماموسته کارد کم لفردریکسونه نیسکی 20 سال از ماموستمه کارم ماموستهیه yani tu معلمی از معلم ماری ام تو کرمانجی هم کرمانجی به کرمانجی لحظه مدن که آره تمام از معلمم و داره چما از بو من نامزد چما بو من اندام خبات از نو جوانتی خدا نو خبات ام بین چپ yani sol görüşlü ambiyene no çap cidigirim Danimarkacı tabi az andaba partiye İnis listeme partika çap u kesk yani Yeşiller Partisi من هاو نیست که خدیه بو مندامه وانه بوان را خباتکم سالان الوی داری هم شوی هم چه دکنی کلتور و تول ها برکت کنی وانه خواست چند جارن دخوازن از به اندام از هر دام مشغولم به حکم تو جارم قبول نکر وی جاری اصرار کریم که کرکت بی و جار که گیرینگ تو نامزدی خطی که آدایلی خطی که هیلاروت انجمنری ساتن پارتی یک تنی تیده
دخواستم بدودم جیبوی خواستن کردم می درجی پشتگیری بکن بوی میجی دلوانه نشکنن مخواست از اندام ویجاری و گیدنش یعنی پارتی این لیسته از ساتن پرنیس که خدی بینم بوی خبرتا من نتوی تم یلی ما چی خدی گرن ترن داوان دبن ترکیه لداردن دبن تم الجمعنا تم لیلی منه بوی از قیمت دمان ونجی خواست ام بوی آوی لبوانه جی بگر. Spas haberi Sabri. Şimdi Taner arkadaşımızı bir tanıyalım. Taner arkadaşımız da dediğimiz gibi Balaruk şehrinde SF partisinden listesinden adaylığını koydu. Sevgili Taner, şimdi seni bir tanıyalım. Sen kimsin, neredesin, ne zamandan beri Danimarka'dasın, ne iş yapıyorsun, ne tür bir çalışman içerisindesin? Buyur. Ben Sabri kurmacı destekler, Hacı kurmacı berdan. Tamam, Kerem. Navim Taner işte, az Balaruk etmeme, Hacı zavcı mesai kurkama yani az هم که گو سوسیال دانشمندم یعنی کردی توی نامجگر از یا که فامیلی قدس هوست خبات کنم اوجی تقریبا 5-6 مانه بروی من شارداری در کارد کرد یعنی آلانی انتگراسیون خباتم از 6 سالی من اشتم من این سال بیریار گرد من خواست از SF دا اندامتی قبی بینم یعنی او که ilgi alakam siyasete او که گو زاروکتی پلوته از یعنی بوی siyasete یعنی نزان کیفی می بید از بوی و از خوازم بوی حرمی بلور بجی از تشتکی یعنی هیچ خمش بوی گلیمه نه بس بوی کرده بوی همو گله یعنی کرد و عرب تو دانمارکی تو یعنی ترک تو کجان تو جبوی گیو از خواستم خباتی که بمشنم بم دنگی وانم آره تو kadar ya haberliyiz tarihler bumsize mi Ankara Haymana bumsize Ankara bumsize آره سپاس دکنیم حوالی صبری devam بکنی بینی تنا belediye hilalete pennavi baskırt da bu çuma inis listeketi yani durumu hilalete için de yani hilalete beni çıkaz Kürdeme yani çıkaz Türk ve çıkaz yabancı lodere hane zamanı me Anatoliya denkini belki این خشبه یک ما تماشا کنجی این باش مفهوم بکن اری تنگی باجری هیلارته باجر کی چنگ اکثری کجان گند لودرت منه تنگی بحثی رو بیارم ben yani grani gündü bulduk ha lvertje yani zaten tişki tipike her bajar ki gündemi Anatoli Novinati ile her bajar ki cibuna لهیلا روتیجی کنده بندق گرانی چیبیه ل اینجا وهنه مالبات دوسه مالبات خالق هنه دوسه مالبات عمری هنه yani Kürdemi Rojava سال داوی گلکاتن روشنات هنه باشور هنه امینی دیرش Kürdemi باکور باجر می کردستان عادی آمانه حقاری مالبات نه یعنی گله کردن از نزانم حجم روانه سایه وانه چیه ل باور دکم نیستی 2000 دنگ خه یعنی رای خه نه تاگو نال این لیسته اندامی که خیت ناو بلدیه ده اری yani durumu این لیسته هیلارت چن هیلارت باجر کی مزنجی باجر کی پر مزنجی durumu این لیسته چن yani هیلارت yani bir kavna şopi ki yani bir gelenek ki her sal yeki terdexin le endamiyet düdüya
seçim ittifakıya çekin biz SFR Sosyalist Halk Partisi yarı bu vanra çekirin andami düdüyor careper evdi bana yani ra'yi haytini tabi ittifak açıldı ile SFJ yeni separtır haytini evkiydi be ben benim ki andami düdüyor dve para SF ve cari am txasini ham am aynen İnşallah. Am bir geleneği tanki bügerin pişkenin. İnşallah. Habat daha ya yani am az havalardan dikim. Tekilimi bu ara yani به حوال دانمارکی روزی هنه حوالی صبری kusura mesne ki یک دقیقه از حوالی مکتوبین یاین فیسبوک در ناتنه حوال احمد جدوی gerek جنوبا برنامه بکنی ne diyorsun از جوار لینک بیشترین بانکم hemen او بکنیم web داستانı بدنیم جنوبا دست بدیم. Yani Jnuva dest bebekim. Yayına tekrardan başlayacağız. Bir yere ayrılmayın sevgili seyirciler. Facebook üzerinde yayınımız şimdi biraz sonra başlayacak.